Jimmy. Sometimes nipa bu awo Jimmy anonim say o make senses wo sabe ye pe Jimmy for na ya duro na ye san ho ye nyabi. Wo ho se polytank. On say ne obi kan dis asema na obe hura ginam. Emre akufo ates wo se akufo at na ye Galamsey. Mahama baya wo se Mahama de yentimi blame. Mama ma wakwa ba emfa umbra Ghanaian TVGH so wo frɛ me adwoa searching. Ebusuafo woman ya ne picture edasi wo frɛ ne ya Titi or a journalist ewo Ghana ha. Enkane no odini dwuma ewo Onua TV. By sisi I think it's a way for another pro NDC TV station. Na ebusuafo ya Titi and the youths ni bi omo dwen Ghana ho no omo akekoma adwen de akere no concerning Galamsey issues ayekoso ayatiti edina no abetum awanka ne ye na omo akekoma adwen akere ne panya asem keto anansa na mede ensem ne bebro no yatiti eka journalist for mo Ghana ha drawing his excellency Nana Danko Akufo-Addo former president ne pensu Galamsey hu sembe ye bebre no. She's among of journalists omo Ghana ha. No omo mana NPP asunkwa didi. And the end omo sadapae egu NPP abane so his excellency Nana Danko Akufo-Addo former president was say so left right center with the papaya tem. I watch as Nana no ye Galamsey. Dum so Nana no te ECG office where the bia his excellency ono ye light in press. And ye of course wo Ghana have your mother Nanado and Nanado akotene fi Mahama abenti no Mahama do ye saint na NDC for na woko kansema na do have evidence when NDC is talking na omo the evidence ba so they have every right to talk and NPP for mo evidence insem NDC for mo evidence be na mo evidence be na NDC mo provide wo Ghana hada inti NDC for mo ye saint mo wi Ghana sikada mo di intruder Mumba be me ye boneda. Inti se NPP for kwaka most one for evidence in brano. Evidence be na ya na mo pe. Mon kasa within you munim se mo aye bone. Na de bia NDC the mo kasa ma mo do have every right to accuse NPP but NPP for do mo new right on be accuse mo. Ti se NPP the NDC the bia mo ye right. E na ya Titi agina ne se radio station or se TV station. Okwa mo hu di natem. Kase his excellency John Dramani Mahama you know ye Galamsey no na na do no or the excavator gina nwem ho to Galamsey mboa na mo one of my licenses a media TV so kase nche ye Ghana for because some of you know adenti na motisa mo party ho kwa na mo dwese mo ndwen Ghana ho Mahama de you know ye Galamsey banana do no his excellency kwade me sure so otena Jubilee House or de bia no bush Nsusu no ye Galamsey meboa nsem fun kwa Jimmy. Sometimes nipa bu awo Jimmy anonim say o make senses wo sabe ye pe Jimmy for na ya duro na ye san ho ye nyabi. Wo ho se polytank. On say ne obi kan dis asema na obe hura ginam. Emre akufo ates wo se akufo at na ye Galamsey. Mahama baya wo se Mahama de yentimi blame no for Galamsey. Wonim nyansa. Na wo ye oba sabe oba te say wo be ma bi obe ware obi aboka. Oba te say ya Titi say o tu sika ware wo ba bi Jimmy for bi te say ya Titi a sabe ete say wo kwana osika afra to fom no nyansa bia se wa brave wa boka ete say wo nam na osika afra to unhunu because e capital ya Titi no ba sabe be mo wa adwen bia be ware no wa Jimmy too much on say ne say politics inti and a politics interest inti on say obi kan this asema na ya wo ya obi a we so fighting for a nation and crofo na o fighting for mo no mo na esa akasa na identity so mo kasa now you are fighting against political party wunim nyansa one say one ya to the extent say no obi ahu stand am ginam some say na mo pemani ye na so pemani ye na say yato abade am obi na say enkoye na say nkrofo na say kan na mo san attack nkrofo na mo say mo kwa mo no na mo pay ye die am mo no wunim nyansa ho say politank and obi kan this asema na sa wo ba na be hura sim na mentwen wo ntwen na wo kwasiato omo ya slim anu awo kura ye huru omo huru tanasa bi wo bolo tria wunim nyansa wadwene nya adwuma wo wadwene nya adwuma wo wadwene nya adwuma fatically totally se wadwene no ba bia akodi no sabe ese buo bi ase a se bi ota fracture butan bi ase na wadwene se wunim nyansa on se ne ye kan ni sasema na ye wo ya
Women are now say they are fighting for good. No kwasi to Jimmy. Galamsey ni de emayem blemuna Mahama. Nemo yembrem wuni ni wose. Wuni ni wose ne wose blemu amo ya Titi. Oh Jimmy. Sometimes nipa bu awo Jimmy anonim say o make senses wo. Sabe ye pe Jimmy Ford na ya duro na ye san ho ye nya bi. Wo ho say polytank. On say ne obi kan dis asema na wo be hura ginam. Emre akufo ates wo say akufo at na ye Galamsey. Mahama baya wosi Mahama de yentimi blame for Galamsey. Wonnim nyansa. Na wo your ba sabe wo ba te say wo be ma bi obeware obi aboka. Oba te say ya Titi say o tu sika e ware wo ba bi Jimmy fo bi te say ya Titi a sabe e te say wo kona o sika free atọ fom no nyansa bia te say wa brave wa boka e te say wo nam na o sika free atọ unhunu because e capital ya Titi nyo ba sabe be ma wa adwen bia be ware no wa Jimmy too much o say ne say no asa wo mu sei enkura ho nyina so om say obosome fere ho wo firi na chi nso an nyankoma asine no say ada minim de wo mu sei ye so be fa atatim wonko nti me ka kire Captain Jabari say wo say yo mapam Galamsey onko mensa krum mensa krum Galamsey ekoso no no obosome fere ho isi ni o economy me de mesre krum mani nyina ne say ohene ba say dem din kan Galamsey ne de sika de bia wo benya bi sesie yo ba wo hwe 20 ena me de manso atwere aye example no ko ho sesi akohwe enkwara ye wo mu nyina most of them ohene ba ni o manso atwere ye mfiri enka se meboa enkro ni bebre wo manso area honom a 20 years ago 25 years ago Abraham started Galamsey no na mrantie na ni agise de sese bi ko nkro bi so a na o mani agi no but after 20 years sa hoho ni nyina abekọ on be free ho sa tem na afi o masem nsase ensu amonom obanom oba benyinsen afi obon se embryo na e developing na e deformed akora ne beba no bon se bia ne nsa ba ku ni ho nani ni funu mani ho afi na obon se se sika na ogie no se na asa ohene ba mese Ghana ha Galamsey no si ebetimi atu ase a enye security ni yede ko ho me ka no kra me ka asem we o ma ntie isi na wo de security soldier for Galamsey ebeko o mo kra ntimi an stop no akose sankofo bi ahye o ma Adidas trousers ne white top se o mo no nkonko bo yensuo ho ban na nye Galamsey ne yesi ni nyina na o mo ye nsuo ho enye ni nyina o ba bi o mo de pipe atum na ebu nsuo ni ba na om de horo asase na wia na dissolve ko asase ase enti ohene ba odi soldier fo obekọ anadwo anopom be ye adwuma obekọ akopam omo anopa anadwo omo be ye adwuma enti eye den na ohene ba mu media house eno na ha mi no say mutimi ko gi contract e painti NPP black say NPP na ye Galamsey and one person obekun Galamsey na all of a sudden after election Galamsey no nyina obi a voice sayra ena Galamsey afi kura no oti de Kofi Amboa ekokan ne wo parliament some time ago say afi kura na forest reserves nkofo ekoho na otro ne nsa in the air in despair ohene ba se enra so akoka bibi say de omu declare Galamsey say terrorism into obi a oye bia terrorist ohene ba say cancel obi a terrorist you dealing with the iron hands and soft gloves so obi a terrorist they say nka hu na no akunu say yeti ana yi pom meboa say ka say terrorist abakrom ha enti nke ya che wo ma wo kutatuo omo ko aban mu akotu